best pau hairagadi akhoi Usha pen se hujik mayam leise ate yengjage mayam Usha pen se MRP kya no MRP da 4490 Usha pen se mayam hujik sigi magi coil si jo khoi copper gi coil ne mayam keno to rise masi je hujik akhoi na mega sale offer numit second Sunday date 9 sida akhoi na lakadi se buy one get one ne ko mayam akhoi na pena so na pijrii se buy one get one ne mayam hujik pena so da date 9 da lakyo akhoi Usha gi stand pen hujik copper na keno to ni ko magi coil si jo ado mayam si gi se buy one get one ne akhoi na hujik pena so na hujik pijrii ga se mayam gi hujik akhoi awana mayam ta mayam si da hujik saba matam moi bani na akhoi gi kitang doi jo si na akhoi na mayam si indaba ngamba akhoi pena so na akhoi profit yaudra ga so akhoi keno to udra ga so akhoi pena so na mayam gi da akhoi na akhoi gi sa gi profit ta gi ma ga so akhoi na mayam da pithok jabane si je mayam date 9 da la piro du ga akhoi gi hujik nungsa saba kale nungsa da gi mayam simarak si da akhoi pena so na kitang doi so mayam gi imba kitang da thamoi ur so amor so hakjang inda na bi da buy one get one da Usha company gi stand pen je akhoi na hujik discount ama jare buy one get one free da